nizan lampang thil thleng hetilai hmuna hianin hitachi accident atlan liama kongpui atang hianin a hlak khop maya helai tang chon a hmu theilo ni hi khu lai a khuadin kan hmu thei emo kan hmu thei ang chuwa Volvo ti ani a thui khop mai thi le hliam an om lo hlowa company Hitachi ani NH44 highway Aizawl road a thok mek te an ni a wang hun atangin kilometer khat vel ani mai theya an accident na hun hi rap thak takani kha enge I budan an van nei nge an van duai iti an van na yang reng khop mai accident na han ngai tua han en hi chuanin rin a in hai lo thu yang renga ni zandar sri velan accident tia soi mai khan nia hei ke ni tak pe chuan tu na kan han en ve chu nia in khom banin ma ro chu mun ma vel kan han en hianin rin a in hai lo thu ken lo suk ber a alum thu yang reng hle mai a ma ro chu van tuai van nei khap takin van duai van nei thi le hiam ro chu nom lo hlok mai hei ani le a accident Hitachi nei tu te hi lampang mi nge ni le vai lampang an lian man trong takai chu central lampang te an niamo central min nia an ma ni hi achunga hi pakhat ni main kan siang an sia dan chuan a den hle mai ti ro hai den ang reng khop mai a kham po sang ani hi hei chuanin ni zandar exat hun velin nge niang accident hi athen a accident hun an accident hun omang hi isa thaim le sat ka bje na kai da thim hlim dar sari le chan ve in kar bor vel khan din kan sia hi national highway NH44 na thok ten nia engtin nge athen an rui nge niang o nge dan te ne ngai dan siat thiam chu har khop soi thiam harang reng khop mai an ma ni soi dan te chuanin kai na thok tur a chuk thla tur hi helai kong si ra hianin kong hian na zo lo ni berin na siata chu ta changa liam thata ni mai chuanin an soi ani an ma ni soi dan chuan kong si hian na zo lo dawa kong hi alian lutuk lawa fu lai te nia lo su tama Pano ro chu zuk mu phak ramani fit zaruk vel bawri chu ni kan ringa ni tang hi chuan fit zaruk aina fit zaruk ai hial mai lo mo soi thiam har khop mai among ang reng khop mai korbula ni mo zukin kordra chinlo कुछ भी है और क्या ठीक है एक लो और क्या तो असिस्टेंट है और क्या ऑपरेटर पास में ऑपरेटर नहीं था बाहर चलो कैसे एक्सीडेंट कैसे करता है इसको कैसे होगा यहाँ जो ये ईंट दबा हुआ है ना इसको दाब रहा था बॉकेट से दाबने के बाद मार्क तो क्या रहा था आ रहा था उधर से मार्चिंग करके जा रहा था आगे इधर से गया था मिट्टी दब गया ऐसे वो नीचे में आया उसके बाद वहाँ से ऐसा है वो फट से चला गया जैसे है ना वो फिर वो बचने के लिए बकेट लगाया इधर फिर बकेट भी स्लिप कर गया वो देखिए बकेट लगाया वहाँ पे ऑपरेटर यहाँ था ऑपरेटर वहाँ था operator था नहीं वहाँ जो दिखाई दे रहा है ना बोला वो नीचे से ku lai kho ni operator o mani
จุนเฮลาฮิกงเฮียนี่กงซีรนะโซโลฟามินอับเบเกตินเฮลาเฮนินไฮตานะตัวมาเสอับเบเกตปอจวนนินไฮตังโซลฟินกงเฮียนลีกงเลยเฮียนินอโซโตโลฟากินเบเกตจวนนินอันบากงเราสุดท้ายแต่ว่าอามาตอรินันการตัดทะเลมตานี่ไม่น่าสวยนี่ อันจ้วงท่าที่นั่งไง อาจจะวัดสุขุลายคนนักข่าวประเทศสุขุลายลูกคนไอ้เบรกมันนักข่าวคนนักบ้าคุ้มโอ้นักข่าวนี่อามาที่ไอ้เบรกมันอันตีก็อามาดิ้งไงไอ้เสียงมันที่นั่นนี่จู่โอ้อามาค่ะไอ้จ้วงท่าอันนี้จู่เบรน่าอมเสียจู่เวลาทิลเคนดานจู่นี่เบรโอ้ใส่ดานจู่อันนี้จู่ปุ้ยเล่ไหมเองติ้งไงลักชวดลำปังเตะอันไงกวางแหล่ให้เซ็นทรัลลามาติ้งนั่นเขาดูแต่แหละทั้งหลายอันเขาดูแต่เฮียนั่นติ้งอันนี้ลักชวดดานจะจู่อันนั้นใส่ตัวรักันง่ายมาทั้งตบอุบิเหตุตบนายหานักจินคูหัวจุลันนี่มีหัวนั่นนี่มีหัวเฮียนอันไหนตู้เฮียนหัวในตู้เฮียนนั่นพังโดนง่ายนี่คงเสียละหลักชวดแต่จู่อะไรไทยตัวรักจู่นั่นง่ายนี่หินใส่ดานชวนโอ้อารมณ์โอ้ไหมकौन लगा था मैं अभी इंश्योरेंस वाला आएगा उसके बाद निकलेगा इंश्योरेंस वाले को इन्फॉर्मेशन कर दिया गया पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन कर दिया गया पीएस उसके बाद अगर लोग आएंगे तो निकलेगा नहीं तो देखिए अगर निकल जाए तो ठीक है नहीं निकलेगा तो फिर निकलने का तो कोई चांस नहीं है बगान में होगा निकलने हो सकता है वो उधर से है रास्ता उधर से दिया लेकिन मशीन स्टैंड होने से निकल होगा 3 मीटर है 166 meter Zala sumuk puruk meter. Oh, meter zale somruk paruk alum. Tinani mo? Athui le mai. Kia nga FIR ten thalut phatanga chumira insurance ten ti sel nuwa. Lak sodan ang ngai to chau do na. Ama khu in hai dinga in eng lo thai mai ni lo wang khuan in ala boi thak le sel do nan ti ani chu. Alom ome. Athui le mai. Ole, khati zong kha ni zan lampang thil thleng je hitachi accident na huna không ấy leg le success le sel tha ni lo ki tak so do ni